Friends song ang nirok joto na ni sila no lamsa ko nirok na ang update do may ang ito yung man gisa nirok no ang nakar mong sangge kaya apa na ang temani somoy maya rok ngitong mani bagisi video rok isa somo romay ang itong engke pari jeng tabok nai nilene ICDS ni bono admit card bahike download kaine bahai rok isa bone nai nilene exam pofrong nai bahai rok engke nirok admit card download khaikani engke tabok nirok kom haikne website o phala engke nirok direct kom haikne nai ani description ni link rojak tongo or jaga ko link ko click haike nirok kom haikne nai engke tabok tamo ma khaine engke candidate login o thangdi candidate login o thangmani pore nini email te password ma box ana email password nini nang mayang di tongke tabok dugan rogo khaimani tongla ha engke niro password ong mayang di thangmao nini email o sinini or jaga password sogoi jak tongnai hani bage engke nang password pogi phana tongla ha engke forgot password rodi forgot password ro mane pore tang nini email box de ke I am not a robot o click hajita eke OTP sogoi or jaga password sogoi engke niro password bu change khaina mau or jaga ID login khaimani pore engke sengtabo nai nelene ICDS ni bahike admit card download khaine engke tabo sikang pila admit download ma email ID or jaga ma box anai bani pore ke email ID box sabai paimani pore engke password ma box anai password box anai paimani pore ke I am not a robot o click ma khaine engke friends song don ta om haike box sabai paimani pore engke login khaila hangke ni rokom haike nongnai hingke poni pore ke close khaige amono close khaimani pore hingke ni rokol jaga nuksinai supervisor ICDS ni panchayat executive officer under maskale post ni na tabok nuksinai hingke poni pore ke admit card download khaiga ni hingke ni rok jepa frone tani rok TPS ni exam rojak tongo hingke admit card bahike download khaine bahai rok siangi tongke ni rokom haike login khaige jepa exam ni bagai ni rok om haike login ma khaine ta je TPS ni to yuge hingke haike admit card download ma khaine je somoyo admit card download khaiga ni sokpaila ha kini rokom haike ma khaine hingke tabo action o thangdi action o thangmani pore hingke ni rok nuksinai view post details or jaga ni print bu khaina ma ha hingke admit print admit card o tabok sang click khaila ha hingke ni admit card nuknai ta hingke tabo ma ke nukla hingke bofro exam tama di bor jaga exam nai bo hairok tabo nuksina hingke teni ni roll number hingke or jaga saka bo haita hingke exam hingke jotoni ne same ne 6 November 2022 amang ne jotoni ne exam nai afro hingke tabo jaga thai exam ni jaga center hingke bo hingke joto kaisa jaga yang mau salai jak nai afro hingke Edinogoro High Secondary School around Edinogoro jaga poni hingke exam center kalai bo haita hingke time hingke 11 AM ni siming 12:30 PM jara hingke boni syllabus tak prelims ni bagi sitabok to exam hingke oro tama tong hingke general study and arithmetic ni exam naita MCQ simine hingke the prelims 100 mark ni phaine hingke main o hingke kaini subject kaini paper 1 paper 2 tongnai hingke 200 mark ni nai hingke total the prelims soho hingke 300 mark ni pohaita hingke niro syllabus rok main ni bagai sia khotong hangke ang bohaini bagai bu roi ronai ni rok dongnai hingke friends song phari niro ani channel o kerengya kotong hakatal ko subscribe khaje kotong ke subscribe khaige tono de haike ang notification tab ni ono rogoi sirogoi tongani bagai nirok ano ma haike support khai tongke ani bukha bute bisarangai te video rog snamani bukha rok basai fe nge friends ang ano nirok ma haike mane sobagai tonglai de jotono hambai